Iyan o kasalilimain ko, rekat o koros patro ng program ng COVID-19 ng Basilu de Penyalriesa. Program ng COVID-19 di program yun na pinakaunapta kung kapesya yung John Wayne POHNPEI kaya kasyambalakan magtutata kabisanet sa sumao COVID-19. Hermona at pan beruang tulang Iman beruang cium kiyo beruang miat cungal sakratang wow o kaping pan beruang sementara kot kay puni pengenaksyo kawan POHNPEI wow dak kan beruang sunangkan kan ikan nanadak o nanganikan at cungal wow toror o kapina and Wayne POHNPEI the Honorable Reed P. Oliver kapina kariya o Wayne POHNPEI the Honorable Feliciano Perman Speaker in the Legislature Keshak, the Honorable Ocean T. Lambert, Songkong Labalap, the Honorable Nelson Joseph, o Labalapakan Koros, ng Palian Mumotso, Tiap o Government, o Perumon ki John Wayne Musip. Anwat, Way Katin Tayamaw, Old Cinnamon, Paraban, Kuburan Way, Anwat, Purankak, Perumon KPC yang John Wayne irak kapakan berpedata kebisanan dan semua COVID-19. Kirain walakan yai Director and Kemban semua Mr. Wisner David Berbenian Shawocho ya Chairman in POHNPEI COVID-19 Task Force Dr. Raleigh Jim Mawia Chief of Primary Health Care on Wayne POHNPEI, Pinian Shawocho ya Medical Team Leader on POHNPEI COVID-19 Task Force. O menol of Ipachen, Eupanen Ranwat, yay Mr. Carter Apaisam, Lawyer Program Manager on Department of Health and Social Affairs and Wayne FSM. May wala ko. Amoy ito na siya. Kailangan kami, Luan, Commissioner, at then we will be a Chairman and Risk Communication and Palian Task Force and COVID-19 in Wayne POHNPEI. Ibil menuya patron wow kan metriang ermoy piluang ki kalapako isoko likon ko nanalang ko koros labalabin Palian Triac Government Medal Honorable Reed P. Oliver Honorable Feliciano Perman Korean Kabana Honorable Ausen Lambert, Speaker and 10th POHNPEI Legislature, Trowekan Koros Song Kobung Labalap Nelson Joseph Yamagabil Song Kobung Jekan Labalap Koros Trigors Muyagi Wangi Olabo Iman Orlap Karaban Ranwat Puegi Buktor Klakan te Poitakan para taong ni Sabon Material Kong Bata and Tantore te para Suma COVID-19 and Luto POHNPEI Arlabaran rudana pan pita Palian prevention te parati cuma ikamele me engkak sansal me ikaraban ranut poen katete yang woi bukan POHNPEI unsa me mia wok layu utak lapoi tamau yung mia ransawat poen kak silati kabal shalet te lumun COVID-19 o magtuat magtumau yo esedro kabarang amanaranas niar ni mentabi kita dekat tolan dan bitangkan lokal cuman Gurung Director Chairman David. May kayo na yung kalabak pwede tama kong kasalitar mapit paraban sumawat men perwan alkawit miyayar o miyayar uni tamen kamaw yala sumaw to COVID kabisanet COVID-19. Kailangan suwan mo bil pateng to mga tuwan mo. Min momento kan sila silyo. Met person pil payama yang kaya letier unike chutur carang aramas silip kusama. Melele retail mais sabung la ran riau samonaro. Sepan songwan arkaksen kila to ko ong tapin makin front line o chonta to mo
Kalangan Dr. Jim, irailakan yang pasien perubahan frontliners, irailakan mungkin berbara tersinsile port of entry, may wapakan yang aki dan airport kan. Kalangan, ya met pit contoh tawakan mau ini, contoh tawakan PPA, POHNPEI Port Authority, or EPA, Environmental Protection Agency. Polis kan mamili yang. Kalangan kapatabat rai me udan ban anana pueki wini met sutita Taiwan kilang yang momon Taiwan aleti me udan anana bekan port seaport custom immigration quarantine contoh token mon wini me udan anana pueki wini asot itar ansawat aban itarala first shipment na kotor an POHNPEI arail share lelche Arama silip riok. Mabanale azawat first and second dose. Kalangan puramai mengko. I men peruan kelabak ce. Bawa kemai sudah ada tugas sudah siluat. Ayah alih tisu mau. Saya kerja pun ni memang kamau ya. Wawag ay ansokset maing iban peron sa okay. Ansokset sa ikinto unian kamawi la sumaw. Unian tokoy sila silmen. Sila ti bukam te alet. Unian kamawi la sumaw. Sa kan unian degan kak tatokong sawasa kahit yang kamawi yan. Tokoy sila silo. Pani iro ti po sumaw te lelang balawaraman te malelong. Kung sino man kakapal sa alet gila. Kung tokoy sila ba sila tiyo. Kalangan puramai. Met wewe kemai yale tugas lagi buat. Ayah pu tale tim masuk. Isu masuk mau tak. So kamban kak semua tak. Apa sudah bantor. Okay. Sudah bantor membangka kareta ban kapal salet gila. Ugit tugas lagi lo bangka kareta bangka mau ya. Ugit semua ban lel luat lel baluaramun. Sudah kalau dia baluar pemain para baluar mioyer. Kalau pulang Director Chairman David. Yang mungkin menurut tato, mo ya work pesangan menurut siang ni unian tokoh sila sintikan. Kalangan, mungkin pak yang anak bila kisah pasal ia boleh kisah. Ia sama mai ban kisah ortaki apa lagi siapa yang trainer mau basung kami lokayan mengai pun and trainer kak work kalangan main mangi me tokai silasil mo akan pukau tua tak akan takoki yang sumau nan paluaran ramas an kita rai wiata men pe yang sumau. Remember, I tried the system, like the immune system, tried emen anti-immune system, kak peyang semua. Token sila men and we are immune system and we are kami masuk semua token kak peyang semua. Apa yang teknologi bil kapulai, sudah tatong kumas, tatong protein yang masuk Thailand wiyata men peyang. Rajo mamasel tegal war tribal recognize me I masel. Kaitan masel ban wiyata men peyang ra kamela protito. Masel petolong nan par war trail ka. I me atai men peyang ko me wut peyang masel. Kalau Dr. Jim, mui poin kau kis kawasak, muni teman sila silin semua kan karena sebab mission boleh Aska. mission semua orang ada nan tugas sila. COVID-19 kajian mas. Bagaimana kita tua je, unian sila sendiri. Iman belagis yang berdoa sawas.
Tokon slasin magdaigan ala serikan kenala sang maskoto magdail katan ki tokon slasin naska sumawa magdaigan toko yang serikan ap niya sumawa aluat sumawa golong ng paluwaro yata menpe yang paluwaro ben yata menpe yang sumawa COVID-19 kahit din sumawa pantoko yang toko ren paluwaro naramas Kison masuk, kaitan sumaw. Ariya tumawag pa sa mga karasabama. Tokan sila sinaskaman ko yung paluwar mo yan. Tesermano. Murin tokan sila apan pato yung seryo. O miya tes kuya masan sumaw yas kami ni seryo. Tesumaw yaw pa sa di. Sumaw naska bagi aska to ko rin seryo ni aluat. Tokan sila COVID-19 waksan. Kamana to kung sila nak kote si paluar na masyo ang COVID-19 naman negative pagkaitin siya mau matagaw na paluar. Kison megot nan kison masyo matang protein ta makulong nan paluar pan kita men peyang siya mau apan porto wa protein. Iwag pasangan mo. Kalam. Mentua may yada to kung sila what o to kung sila COVID-19 Ijirma semua tak. So. Mamparasang kami sumaw. Miya babilban ka kamata kuasaan to kape. Siyang kakaban. Singkarakar ka ko. Tato na to kung sila hildre ka magin pilagi singkarakar ape. Mamparasang sumaw po kami enter kabar syale tekila. Ima ko yung kasampal. Sumaw dekoros mangin ang siyamba magdalabara ramas yang aleti. Kita dapat naras mehila. Toko sila pan iroti mela. Ramas ka lumum ta kapal sila kita ap shoto ban lelong ireren kapal sila ta. Alam. Mentua isu na berke. Yang ada So. Kalangan orang Aisyawat siya sama dari kosan di mepetata. Uya ben otan tukun sila silwat. Kailangan may tukun sila silwat ada Moderna COVID vaccine ban kota target population ban konong alekan sang sombari sa walu kota ban kakale tukuat kosanti ban uyawi magdai patoyer nakawan Aban jab kita prior to group jab kita frontline workers, healthcare workers, OT yang ligailapkan, o pokoti ni sombar lel sombar isakwalu. Kalangan. Irailakan na bangal de tukuat, de tukun sila silwat. Takyo sa bangal mau na. Rabanale tok bakriya tok intramuscular tok POHNPEI bakriya bakeo ni chaptao sombongeo moren tok kayo tok riyaw orang kakale sila unsak Kalangan kurang Mr. Bison. Mia na what Iman bil kapatayang puwag ito kung sila kap yomet. Aramas koros meban kosonti reban yang ale, coben ale. Tayang ale rabananane saini tarbo yung merap. Punggeran yang ale teso. Puwag yaw ya. Union to kung sila kap yung nansampahan sa wot. Kalangan kurang. May bangga kultola mawawag iral kan magdahil Patawan yang kawan banyak alam makarasa hotel patawan frontline worker rasa orang kan mungkin patawan ni sumpir soap mimi pun wap apa isu mau nanu mau ni patroli wasakan o balian polis balian EPA iralkan koros mengkosantipan yang ale tokon sila siluat pananane saini taroboyo mere punggeran yang ale tokon sila sila Met me wawa ke rasut pangala mas rasut sai. Makam sudah punggi yang ale mentara makam memang
kosanti kampanye ngale ako msuto pungu buega mia saman pesa sali urewi ko msuto shiny msuto bango yang kamu Kalau from German Dr. Mr. Paisam, Mia irretoror dekan tam tray baroner mai biman baron katrayan. Iban purang pilkasalada me liselian kan sotrakak yang ala tokuat o serison par panang isakwalu Israel sotrakak yang ala unin materna met COVID vaccine materna. Kalau from Karape me resulta puede que sai Icar data kan me kak support marakakan le so tama kayon mau kosane tu renteale mas chai la wi la CTC ka publish report kan na chai la kak Kasalitan kasalitan kalau from Dr. German Mr. Paisam. I will melaski main konon batuan ini tunggalan ke kapeng gue yang sewa magdal tunggalan yang sewa andak sansal me ni ajo magdal top ta aleti kawai te beliang aki kau na batakan gue lumung te kabersale te wada top ta soto membukat soto men union tor irot apa itawat tel banana kapeng ke gue Ebil uyau na naray na siya motomot nan patapat tanawatin aral tiara ta unian kau tu siya mau na naray na siya motomot tu ada sangat tau le latiar. Bil badong uyai rokosong value buktail alayer te kal tiara ta men sila ti siya mau hotel le toreta tele lang pali warata. Ai wasa kosong valen men token sila silwat token sila sil mau yo. O situ bahan karya darah mas manapan motor kila tebil kapal salet ila waban roti sang arah masuk semua mapan letok kan sila riau pemayu udah banyak tereta abana netok mumio murin sambong waple arni meriawo pa kono yalar token sila silu yo on COVID-19 Kalau from German Dr. David. Mia je irala Moin ira motomotiu men bil kapaturan en bil sansan me token sila silet retiartan moin karate som bareu tre tatong eri puegis information cycle del torreta long puin sang ni information me sang ni puin me aliala tongko sang nan samaro le mat puin me study ko essential minimum 6 months or up to a year when rain akat murkat to lapak riaw pa sila yuko le wan sumpareo amurun mo sa ekte ta makak will continue daga kana to ya Kalau Dr. Mia je Solan na masalah Imamron Kasabale Chingal Down Wall, one will come with Dr. German David, POHNPEI, one will come with Mr. Paisam Carter Paisam, or one will come with Dr. Rani Chin. Met Kerala Attraction Program, Resource Round, Kalan Program.